rero kwanga ubunyamaswa niyo mpamvu twateguye amategeko tugenderaho atugenga hagati yacu nk'abagabo. This fight is engaged with only one rule. Kandi amategeko yose angaha atugenga ahure mu tegeko rimwe ryo rigenga umukino wacu. No weapon. Abaha briefing yose. Man versus man without augmentation or handicap. Nta ntwaro uretse umugabo ku mugabo. Kandi ikindi nta mategeko twaba inyamaswa. Iyo mpamvu amategeko ufite kuyubaha. Without rules we are savages. Aba briefing esigaye mukoranimo. Je ntabwo ndwana ndabyanze. Barabaye. We ntabwo rwana. Akaguru rakuna muvuna amutunguye yamutunguje imvune yo mwivi ariko mukoramo yaramwubikiriye ataragarura ubwenge karamukoma ikambayiko bano barahombye bari babetinze aragenda aho ya umwe agomba kwica mugenzi we. I don't think you understand the rule, friend. Ngira ngo umusore muto ntabwo uzi amabwirizwa yacu. Comes out alive. Aravuga amabwiriza ngo aho ngava umwe ari muzima. Only one comes out alive. Barabaye sasa. Michael agiye kwica umuntu. Ibyanze mbere hose wari umwenjenyeri kandi nijewe no kwica. Baramukoma. Nawe nk'umusore yirwanaho. Nagari yapfuye imvugo rimwe. Nagafuka gutunga iminsi 7 yahaye cyanya munini bagiha icyuma haje mwibyuma bayiko bafashe icyuma umusore wari celo baguruka kumbe mahoni yibiriyeyo umusirikare avayo komando bone ngo toni jose byose ajyana icyarimwe filimi iraha mahoni atunguranye batazinga vuya yaje byihuse vuba vatanga umusada itavuna umuntu ngo to byihuse vuna ijose. Weapons. Rules are rules, remember? Nantwaro zemewe amategeko atugenga mwashizeho dufite gukurikiza twese ahangaha. If we don't have them, we're savages. Wivugiye wowe ubwe nyakubahwa ngo nta amategeko atugenga turi inyamaswa. Niyo mpamvu nkoze ko mwabivuze uyu mugabo ayarenzeho kandi uyarenzeho arahanwa. Ndamuhanye rero. Icara bibihacu yavuga yagiye arakaye. Michael areba. Tayari umusore hasi nyamunini baramurangije. Filimi iraha.